Kinongilam ke Kongres Jirang Blok, kila ai kublai kerpang ye kipai ba jong ke Jirang Constituency kibla ai ke jingkershan ye Uma Vincent H. Pala, ubala ye kun hak election MP na Shillong Parliamentary Constituency ke Bedang Shidapshen. Ubak landing do Vice President District Congress bat District Returning Officer jong ke Congress bapet ye santali ke District Kapo Assam, ulapen pau ye ke jing sengongo ikinong kershan ke barat ba jong ke Congress. Loong ru bawat lada kasing Kongres kamdon MLA ne MDC na Jirang Constituency, Henry Kinong Krishan kila ajing job Uma Vincent H. Pala na kani kejaka. Kani kejing Krishan jeng kipat ba kapin isyay ba Jirang Constituency kipat nyong Krishan kidon kejing it bajeliw ya kasing Kongres naduk kipor jong ba JD Rembai ubalami kamat bonsi ni kipat ba na kasing Kongres hai kesinem balalit nyo. Uma Vincent ularem hak election MP Henry kipai ba ke Jirang Kim Shim le ino eka Congress Party ulaong hakinong tho khubor. Hakapor bo ba klan lingdo ulai kren bikla pathai khubor la don lang kinong ilam ba khmat jong ka Party Congress kibaken thop yu ba Marcus Sangma Vice President, ba Darwin T Sangma Senior Leader, ba Onbok Manar Secretary, ba F Stone Nongrum Advisor, ba B Ronghang Joint Secretary Jirang Block. Hak bani kong sobat ainu yublei kena kapor ya ke bang layo ya kena kelat ak bang lakot ipi kumpi media ki balong kinong pensai kinong pensngau ya ke ke jingdon kamu jeni ka sisa ya ke bang ini tu ya ki nong kersan ki barat ba jongka Jirang konsumsi berkon ki bakan tup ya ki karbi karo kasi boro bat kontra terter hoi ak jing sisa pedang jongka jingdu jingkerman nang ne ngimdan MDC ngimdan MLA Henry wat ladang hiram hakena ke election MP jong Uma Vincent H. Palaro dai nakaliang jong Jirang konstitusi kadon ya kata ke jing kan nongrim nadu ko jong maji derumbai bat nginya tre hak parti kongres bat hajarang konstitusi kan ya parti kongres kadang im haduk menta bat kayai kwa kumno pan penpau hakipor kibalale no sedien kata kedeka jing ai kebesa sin yaki pai ba ya ka ke bapila sim ya kena karai pan kersian yang mapala hak sembol jong ke parti kongres kakti dengan ai keblai pi woi pu woi bato blai unang karku unang kardo ip ya ka jing kersian ke jong pi ya ka jing ai mensim ke jong pi kam tam ni ki nong tre jong ke parti kongres kaba don hapleng jong di jingdu jingkerman klem MLA klem NC Henry ni la job ladang ambakla kumbakan dos pa ai ni la tam ya ka NPP kini kide ki jingput songwi pai ba kublai sibon kublai sejarno hoj ka jingtmu jong parti kongres nang ne sakmat kalong ba ni don ka jingkerman ka buskam namar ba weina ki MP ba saleng ula job dan burom ladang ampla kumba silak tami ula job na pogaro handai ka parti kongres ramba ka jing penia ka jing alam ka jong wat la ima palai daram maknaru handai ka ka bangin don ka jing kerman kumba Jirang konstitusi haka kerteng jong ka parti kongres rangkat ka jing alam jong saleng sangma ni kerman skam ba ka jing yalam jong kan pen ki imbyang sasisen hapok ke state jong kari jong ke state Meghalaya jongi sasisen part banon ra ya ke jing job kamtam ya ke Jirang konstitusi ke don ke jing tmu ke bakrau labun sin nilai le nilarem jin dalai sin mereka ke bangi ya kena kesin ke pemerintah ke longba ka parti kongres hapok Jirang konstitusi ke don ke jing trang ber ke don ke jing leng ber ke don ke jing angnot baka kwa ya utau nong yalam ubadei the son of the soil ubala kha ubala pun hapo jong kan yang kejaka hapo Jirang konstitusi dengi baki pai ba jong Jirang konstitusi ki kwa yu lokal ba unlong we na kinong yalam hapo Jirang konstitusi dei nomor kata nibu ya kena ke jingker pat ya ki pai ba sistem pat ngimdei bandu jingkerman bat kamtam ya kinong yalam jong ke parti kongres bakin pai kemat sistem pat ya ke Jirang konstitusi ya ke ba gin penmi yo kandidat nomor baka MDC election kalajan bar kane MDC election ka pemerintah ke Banuan ni kermen scam baka parti kongres kan job da ka besok kata ka de jingkermen jong ke nong trai rat ba jong ka parti kongres ki badan hang ne nomor ngi don hang ne kirurung ba sudah
kibala tre nadu kapor jong ma jiti rumpai kidang ya ini adu menta kamtan Pak Darwin bat kiwe kila dar ne mai hedok nang ta u bai persen em song ma nang ta kidon shibun ki nong tre kiba ya ini akabating pras dede nomor kata ngidon gejing kerman bat ngindu jing kerman hakane MDC nginjok dak basok bat kalong balada ka ki party high level ne ki high level ki high authority kin ai tau tau candidate ubadai u lokal na po jarang konstitusi kata ka de jing ku berkata ka de jing anun jong ke jarang konstitusi